Kamara mara maintiyo nyakora mogi arwa kini machiegni embaka oromo kinyi makawuono kama kopogore koda weche manyien wabiro twako tenro koda weche kata ting mar sirikande mag gwenge sani wantiere wasekalo higni mathoth nyaka ne chak loch gwenge higa mar 2010 yiero mokwongo ne 2013 ka nyaka sani counties oseyudo omenda matara. Penjo maduong' en ni to bende omenda gi oseti godo e yo makare kaka dwarore. Omenda mathoth ma bende osechiw ne counties 47 dute pacho ka be oseketgi e tim. Warango bende ting ma governors magwa nitiere godo maneno ni ting maomi counties ota e yo makare kalore ni county government kata sirikande mag gwenge otenore maduong' kuom governor monego beni rango kaka omenda makamago itiyo godo. Wabiro keto nyong'ong' ahinya e counties 4 makaluo kamoting'o county ma Kisumu, county ma Migori, Homa Bay kaachiel koda county ma Siaya mar mondo mi warangane omenda mosechiwnegi kod kaka bende in japiny tich makamano osechopo ni. Kao kamano wachako koda weche manyien, weche matimore koni koda kacha. Nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni grub mine mawuok e county Mayata, county mawuok e kar chung'o bura Mayata, county ma Machakos, koro ywak ni sandogi ka koro gi lieko ni nitiere jasiasa moro mawuok e gwengege go mabwogo ngimagi. Minego koro wacho ni jaod bura ma gwengego Robert Basil osebedo ka bwogo ngimagi nikech ok gisire lwedo. Ma en kaluwore kodgi chunogi kod nyiso sir ne jatend piny William Ruto mondo oyiere tam mar 2 kata bedo ni ok giyie kod wachno. Hatutakumbali kuitwa mahali tufungiwe masaa kadhaa kutoka asubuhi hadi jioni, na kutoka hapo wewe kama mama upewe 200 ati na uambiwe ulazimishwe kusema tutam. Haiwezekani. Tuko hapa, tuko na haki yetu. The allegations that are there ni allegations za kuniuzia tu uoga, hakuna kitu kingine. Uwezi pelekwa kotini and at the same time unakuja kuambiwa ukuje kuandika statement kwa polisi. Hiyo ni haki kweli? Lakini kwa sababu mimi naheshimu sheria, ndio maana mimi nimekuja. Ndio pia polisi wajue kwamba Anastasia ni mtu ambaye anatii sheria. Ile kitu ambacho tunasema sisi kama vijana, usemi kama huo ukitoka kwa kinywa cha kiongozi ni dhahiri kwamba ambaye hicho kiti amekalia anapaswa kuondoka na achana na uongozi wa Yata kabisa. Kwa sababu wamama ni watu wa maana sana. Wametulea, wametunywesha na pia wanatuangalia kila siku kama tuko sawa, si ndio? So wamama wote wajane wapewe heshima na wafuliwe kofia. Kozi wamesimamisha maboma zao na wameendelea sana na ni viongozi na wanaenda mbele. Na kama mwanamke ako peke yake na amesimamisha boma, apewe heshima yake. Kama mtoto apewe heshima yake. Ni lazima useme 5 tena. Na kwa nini wamama tunaenda tunapigwa, tunatukana, hata tunaitiwa watu. Mheshimiwa anakuja na watu kutoka mbali na anawapea nafasi ya kuongea. Wakisimama uongee ni kutukana wakina mama. Si mheshimiwa ni mwanaume. Alijizaa. Si alizaliwa na wamama. Na ni kwa nini wamama tunatukanwa? Akikuja na wageni wanakuja kututukana. Tukimaliza meeting tunaanza kupikwa ndio tukilazimishwa tuseme 5 tena. Hatuwezi kuvumilia kupikwa sisi wakina mama.